Siyanibingelela balandeli Kwa-Mhlaba traditional healers. Ngicela ukucacisa la kulaba kulohlelo kade nilibona ku TV namhlanje maqonana nalomuthi wemali namaqonana nalembiza ekhipha izinto ngaphakathi. Uma uyidinga lembiza ikhona iyatholakala. Maqonana nalomuthi wemali uyasebenza uyatholakala kodwa kufuneka ngathi ungafika sikwenzela amabhafu sikubhafe cha ngoba ungawusebenzisa ucaca ukuthi uma usebenzisa kwesinye isikhathi izinto zakho azihambi kahle uthola ukuthi mhlawumbe udinga ukuhlanjulula udinga ugezwa ungagcina uthi mhlawumbe umuthi awusebenzeli uma unamandla kanti udinga kube khona ukugezwa ozokugezwa so kuhle ukudlula kwi-cleansing ebhavini ushaya noma ibhavu elilodwa emva kwebhavu so uyaqala usebenzisa usebenza kahle uma uqhamukele kanjalo. Ngisho ukuthi ke abafisa ukuthenga ungawuthenga kodwa kuhle ukuqala ngamabhavu and okunye ngisazokulungisa lezi ndaba za Pep stores angiyithandi indaba zokufaka imithi kaPep ngoba yilabantu abayigebengu abenza lokho abasonela ubunyanga bethu so kunabantu abakhalayo abathi bakude bafisa kube khona indlela zokuthi imithi ifinyelele kubona through Pep stores through iCourier ya siyakuzwa lokho kodwa engathi ngenzeka lokho sesike sabonana usungazi sesike sahlangana sabheka nokubheka ukuthi izinto zizohamba kahle niziyalo. Ngicacisa lokho ke kubantu ade bebukuhlelo lwe-TV namhlanje bengiku-TV ngo-6 to 6 ipromo nje yokugcina engenile bengikhombisa ngisho offer imithi yami engisebenzisayo mina engathi ungasondela entumbeni ngoba sithi sixoxa nawe ngibe ngibuka ngale ngemva kwakho kube khona izinto eziqhamukayo ezilungisisile kuhle kusebenza sibonana kunokusebenza ngamafoni nangamapost asibiyeke lokuvila bongafuni ukuya enyangeni uzane eDurban ngizongithola eDurban ngimlungisele izinto zenu inkosi inibusise siyabonga.